Милет телеканалында хабарлар, студия Дельмаса Блакимова. Ассалам алейкум, вешімдікі дақаға бөлі малюмат. Қырымда ковид хасталарының сайысы экселе. Егер әршей нормаль болса, ашы алмаға рұқсет беріле. Коллектив иммунитет үшін 1 миллион 200 000 рақымна етмек керек бас. Кануни нарад. Пара жазалары физик шахыслар үшін 4-5 000 рубль. Қырымда тереклер қанунсыз саталған ноқталар бар. Қач бозыжы қолға тұшты. Мектепнің IQ байлығы арта. Мен үшін ағыр шей олмады. Шунun үшін де бойлы ерлеріні қазандым. Эшреф Шемизадедіна мектепнің 7-ші сынып талибесі физика фененден олимпиаданың ғалибі болды. Қырымда елінің ең яқшы спортшыларыны тақдирледілер. Кубоклар ве тешекер намерлерле парламентның спикері мүкафатлады. Владимир Константинов қайт етті ке Қырым спорты инкишаф ете ве ел-елдан ватандашларымыз еп yüksek нәтижелерге ерешелер. Бұндан да ғайры Cumhuriyetте бұйық спорт объектлер құрыла ве ғайырдан тікленілі. Огде бізім муниципаль құрылышларымызда бұйық спортив мерkezlerinin құрылмасы. Бұл елелікнен келечек сене ялдав бассейнде иш екінленежек. Біз енді дигер севиеде болунамыз демек мүмкін. Ве яқында Қырымның евелкі шаншуретіне яқынлашамыз. Ве біз оны қайтарып олурмыз. 800 000-ден зияде адам Қырымда коронавирустан ашы яптырды. Коллектив иммунитетіне ерішмек үшін бұл рақам 1 миллион 200 000-ге етмек керек. Бұл ашы яптырылмасы мүмкін олғанлардыр. Қырымда ковид хасталығының севиясы экселе бұл мевзінің тәфсилатлары ақында Даутчахалов тариф ете. Өзінөве яқынларыны қорчаламаға істегендлерінің сайысы күн-күнден арта. Хроник хасталықлары олған адамларды Азияде телюкеге оғрайлар. Ашы яптырмақ керек мы, жоқ мы? Нина Лебеденко бұақта чоқ вақыт түшінді. О тек бір бұйрекнен яшай. Амма екімнен меслиат еткен сон, ашы керек деген қарарға келді. Өмір арқадашынен берабер февраль айында ковидтен ашы яптырдылар. Өзімізні қорчаламақ үшін, юқма хасталыққа оғрамамақ үшін мұтлақа ашы яптырмалы. Керек деп саям, біз ел гриптен ашы аламыз. Тибби муэссеселерде вакцина етерлі. Ковидке қаршы ашы. Елбаш байрамлары арфесінде де yüksek севиеде сорала. Человек 500. Бір күнде 500-600 адамға ашы япамыз. Ең қызғын девірде бір күнде 1200-1300 адам келеді. Бұл чықыш бригадасымен берабер. Умумен Қырымда 127 ашылама ноқтасы чалыша. Вакцинаның 4 чешітінден біріні сечмек имканы бар. Вакцинация жерияны вакцинациядан ичте фарқ етмей. Разылық бойынша бланк толдырылған. Сон адамны екін бақа. Егер әршей нормаль олса, ашы алмаға рұқсет беріле. Иалінің 60%-дан зиядесі бұл 894 000 адам. Ковидтен бірінші санчыны алды. Екі санчыны алғанлар 808 000-ге етті. Бұл ашы яптырылмасы мүмкін олғанлардыр. Коллектив иммунитетіне ерішмек үшін бұл рақам 1 миллион 200 000-ге етмек керек. Біздің бұздолапымызда Спутник Лайт вакцинасы сақланыла. Мұнда 35 градус суық. Вакцина бізде бойле құтычықларда тұтыла, бірінің ішінде 2 доза иляч бар. Тиббижилер қайт етелер ки, сонки вақыт коронавирус хасталарының сайысы экселе. Бірінші невбетте бұл қырымлыларының ашы яптырмақ, ве бойле етіп өзлеріні ве яқынларыны қорчаламақ істегене бағлыдыр. Біз ашыламаның нәтижелері Қырым Cumhuriyetінде кечірілген сынырлану чарелерінің нәтижелері насыл олғаныны көреміз. Хасталық севиясы, хастаханеге ятқызылғанларының севиясы не қадар экселе. Яни яваш-яваш Қырым нормаль яшайышқа қайта. Нәтижеде біз ковид койкаларының сайысыны азлаштырамыз. Оларны әвелкі ішке қоша білеміз. Шының үшін тек бүгінгі күнде ашылама. Әлінің бұттыны ашы алмасы бізге вазиетні доғыртмаға ве Қырым Cumhuriyetінде стабилликке ерішмеге имкан берер деп түшінем. Қырымда 2970 ковид койкалары açıldı. Стационар тедавилевде 2100 адам булуна. Койкалар фондының 20% резерв оларақ тұтыла. Даутчахалов, Алиса Мединов, Миллет Ичун. Қырым елбашчысы Сергей Аксеновның авалесі бойынша Жанкой-Шері ве районын нақлият базасына әлі ерлі автобус қошылды. Енді регионға яны ташыжы Қырым троллейбус идаресі қызмет көстірежек. Яны машиналарының эксериеті енді өз маршрутлары бойынша қатнай, умумен бұл 50 пас ве симас автобуслары олды. Олардан 12 машина шер içindeki маршрутлар бойынша қатнай.
Бір қысмы Жанкой районына қызмет көстері. Регионда нақлият етішмейді, олған автобуслар енді yüksek стандартларға dayanmaydı. Эвел чалышқан ташыйжы авсузский хызметлерні кереклі кібі көстермей еді. Шунны чун біз пек хуванамыз, векрім троллейбусқа тешеккүллер білдіреміз. Бізге 50 автобус айрылғанлары ичун. Бұл нақлият бізім ихтияжларымызны толусынен қапатты. Жанкой мемориетіне шерлілерден шикаyetlер келеді, олар керек олған ерге етіп бармайеділер. Вазиетні Cumhuriyetimizden yolbaşçısı Sergey Aksyonov шахси незаретіне алды. Шернің мемориеті ve cemaatçılık yardım sorap Sergey Valerievich Aksionovға müracaat ettiler. Kırım yolbaşçısı bizni eşitti ve avale berdi. Onun yardımcısı Stanislav Gretskiy'nin faal kol tutuvu ile bugün şehrimizde yanı avtobuslarımız var. Yanı avtobuslar zimanivi normalarga uygun, olarda GLONASS sistema, validatorlar, көзетув kameraları var, sağlık cihetten imkanları sınırlı olganlar için de kelişi hepsi avtobuslar endi marşrutlar boyunca katnay. Dekabrның ortalarından Kırım paytaxtında Narat bazarları resmi şekilde çalışa, iş adamlarının beraber şehir sokaklarına kanunsuz satıcılar da çıktılar. Ahmedjet hakimiyeti böyle ruhsatsız noktalarını tapmak maksadının erkun reydler keçireyler, kaç bozucu kolga düşken hakkında da Uçakhalov sırap bildi. Yanı yıl gerçekten de en büyük ailevi bayramlardan biri sayıla. Girlandalar ve oyuncaklarla bezetilgen Narat tantananın timsalidir. Tatyana Besmertnaya'nın ailesinde evge mutlaka kokulu Narat ya da çam teregini koymak adeti var. Olar bu adetini bozmayıp kötmege tırışalar. Narat terегini koya mahsulat satın alan bakşışlar hazırlayımız. Sunni Narat endi çoxtan tura ama daha canlı terekni isteyimiz. Şimdi ise bu kanunsuz nokta olganını anladım. Yılbaş arfesinde Narat tereklerini satın almağa istegenler çok. Herkes bayramның timsalini alıp yetiştirmege tırışalar. Dekabrның ortalarında şehirnin çeşit rayonlarında mahsus ticari noktalar çalışa. Ama episi Narat bazarları kanun boyunca çalışmaylar. Tereknin 1 metre orta derecede 700 ruble tura. Kanunsuz satıcılarının fiyatı 100 ya da 200 rublege ucuzca. Paytaxtın hakimiyetinin vekilleri MVD nazirliginin hadimlerinin kanunsuz noktalarını tapmağa tırışalar. Kırımlılarının ekologik anı yıl-yıldan arta. Tırı naratlar yerine sık halda suni soyları kullanıla. Umumen paytaxta kanun boyunca çalışkan 18 nokta var. Bu Narat bazarı ise Giroyev Stalingrada sokağında yerleşe. Zore Emirova böyle bizneste 10 yıldan ziyade. Tek bu noktada endi 3 yıldan beri çalışa. Müşterilerinin ekseriyeti bu daima ona müracaat etkenlerdir. İne yapraklı ösümlükler hakkında satıcı çok şey bile. Тендер шекілінде біз ноқтамыз үшін мұна бұл ерні әлде етті Героев Сталинграда районы Ахмеджетнің чоқысы сәкелері білелер. Бізге келелер ве пек мемнун қалалар. Narat bazarlarının resmi açılımından 3 gün evvelsi birinci kanunsuz noktalar peyda olup başladı. Bu vakitte devamında ruhsatsız ticaret için endi 12 memuri protokol tizildi. Bu işte şehir memuriyetinin 25'ke yakın hadimi ve içki işler nazirliginin vekilleri iştirak eteler. Tizilgen protokollarını memuri komissiyaga yollaylar. Onun oturuşunda para cezası tayinlenivi boyunca karar alına. Нарат чам тереклерінен ве умумен ине япраклы мақсулатнен канунсыз тижарет эм физик шахысларнен, эм де шахси иш адамлары оғрышалар. Пара жазалары физик шахыслар үшін 4-5 bin рубле, шахси иш адамлары үшін 5 bin'den 15 bin rublege же тайынлене. Bozucularını tutmak boyunca reydler kun geçirili. Olar dekabrның 31'ine kadar devam edecek. Davut Çakhalov, Aziz Nimetullayев, Millet için. Кефе политехник техникумның студентlerine Kırımның içki siyaseti, malumat ve bak nazirligi adından teşekkürnameler mektupları ile takdirlediler. Olar 13. Halkara IT Planeta 2020-21 Olimpiadasının finalında 2. yerini kazandılar. Studentler virtual yaşayış programmasını işlep çıkardılar. Olimpiadada Rusya ve SNG memleketlerinden 17 yarım mütehassis iştirak etti. Finalga 339 iştirakçı çıktı. Nikita Veremeychik, Nikita Shmatko ve Alexey Yudin hocası Natalya Ulyanitskaya rehberliginde virtual Mars'ını takdim ettiler. Onun yaratılığı üzerinde komanda 8 ay çalıştı.
Оказаться как будто на другой планете. Сен башка середе болунған кыбы оласын бір ерге учмайсын амайыр шені дуясын. Олар Марс сересінде квадрокоптерны ішлеттілер. Далина Маринерның фотосыны яптылар. НАСАдан ресімні де алған еделер. Демек бұ доз доғры малюмат физика ожасы бұ процесні незарет етті. Векерчек олғанына таздықлады. Сіз ер сересінде болынып, санки Марс сересінде олғаныңызны дуясыныз. Ярышның финалы онлайн режимінде кечірілді. Виртуальная реальность имеет очень большие перспективы. Виртуаль ақиқат буюк имканлар ача, чүнки бу йөнеліш пек тез илерілей. Весен эм Марста, эм биологик клетка доғылғаныны көре білесін. Финал нәтижелері бойынша 107 ғалып шықты, олар ең яқшы нәтижелеріні көстерділер. 650 бинден зияде рубле Благовест адлы Қырым Хайре тешкілятына берілді. Бұл президент грантлары фондынан айрылған малие. Бұл параларға сатын алынған донатмалар ярдымнен яраталған шейлерінің сергісі Ақшай қасабасында тақдим етілді. Бұл ақта Сусана Садыкованың левхасы. Бұл ашқане тақтасы әрше евел заманға ұйғын шекелде япылды. Оны тегізледілер, лакнен бойыладылар, ама чешіт ерде тегізлік чешіт олғаны себебінден ренклер фарқлы. Мұна көресіз ма? Сергіде егрім экспонат тағдым етілді. Ағач қоқысы бұтын ұстаханені толдыра. Бұ ерде аққайын чам седір ве ақча ағач кебелерден ясалған шейлер бар. Ұсталарға тізя ярдым еті. Виктор Кирпа программаны енгілікнен тізе. Ве керек олған фигурасы кесіп чықара. Беру то, что есть. Интернетте олған шейлерні алам ве ос ихтияжларыма құлланам. Бойле енгілже. Оларның өлчісі ве кереклері фарқлы. Әр шейні керек олғаны кібі келіштіреміз. Ве бұндан сон чалышамыз. Тезяны оның шеферіне адладық. Витюша. Ұсталардан Виктор Кирпа онын тіл тапып чалыша. Зенаат бойынша о программист мөйіндіз. Бір заманлары оның яшайышы бам башқа айды. 10 ел о өз бизнеснен оғрашты, ағач сатты. Әршей әкі бен 19-шы сене тоқтады. О заман оны қатты көтекленген сон весеқасыз. Ерлі папас тапты ве ярдым қолыны озатты. Инсанның дүния бақышы бір анде дынышты. Сейчас подали. Шахсиетімі таздықламақ үшін шымды весіқаларымы ғайрыдан теклемекнен оғрашамыз. Сон вақытынжа мескен әлде етмек мүмкін олур. Шымды махкеме отырушывлары кете, чүнки мен чоқ вақыттан берлі весіқасыз юрем. Қанун бойынша меселе махкемеде чезіле. Әр бір кішінің өз тағдыры бар. 8 әр кіші бір ел девамында ұстахане құрдылар. Я тут уже поставляю. Мен мында дүлгер олам. Қапуларны япып башладым. Шымды мына пенжерелер япам. Сон бу одаларны яптық. Мына енді шлифовка цехінде иш кете. Бу ерде хаба ішнен оғрашамыз. Бу одада исе сонки ишлер кете. Сергіге осталар 3 ай азырландылар. Бу айма ишлерде манасыны жойған векене тапқан яшайыш манасы. Благовест адлы Харриет ішкіляты кібен 13-ші сенеден берле чалыша. Темел куюджылары Андрей Сапельник ве оның өмір елдашы Наталья. Олар әнді бір қач елдан берле ағыр яшайыш вазиетіне оғранғанларға ярдым етелер. Адетін жы бұне яшамаға ерлері олған, неде весеқалы олған адамлардыр. Начинаем узнавать. Бұл адамдан весіқаларына не олғаны сұраштырамыз. Егер оның алиментлері олса, біз төлейміз. Бізде сары болат көмізде іш жоқ. Біз ершені бойнумызға аламыз. Бойлетіп имайы астында олғанлар нормаль яшайышқа қайталар. Зенаат ұсталықларыны огренелер. Ф. Вебарк тапалар. Февраль айында Благовест Хайриет ішкелетті президент грантлары фондын ярашында іштирак етмеге истек білдірді. Июнь айында ичтимаи ярдым ве гражданларға қол тұтув номинациясында 650 рубле қазанды. Параларға мақсус донатма сатын алынды ве бұ шейлер фонд тазаларына тасил беруде құланыла. Сусана Садыкова, Аким Бекиров, Милет Ичун. Ақшай районы. Ақмежеті русский силамер адлы гимнастика ве күч ярышларының ғалиплеріні тақдерледілер. Ярышларда Бақчысарай, Ислам-Терек, Едіхойы, Сақ, Ақмежет ве Ечки районларының 1-11 сынав талибелері іштірак еттілер. Русский силамер бұл спортив күрешувлер, олар турникте бежірілген 11 межгулиеттен ибарет ағырлы фарқлы нәтижеде 5 яш категориясында ең көшіру іштиракчыны, әмде
en yaxşı mektepni belgileyecekler. Men 3-cü mektepte okuyum. Konkursta iştirak ettim ve 1-ci yerge çıktım. Emde turnik ve 1-ci yer için 3 fahri yarlık aldım. Turnirinin esas vazifesi osiyatkan nesilge sağlam yaşayış tarzına ve sportқа sevgi aşlamaktır. Yarış yıl geçirili. Teşebbüsçü Ruskaya Единство Cemaat Teşkilatı. Tedbir geçirilivine Cumhuriyetimizin tahsil, ilim ve yaşlar nazirligi ve sport nazirligi kol tuta. Turnirnin esas vazifesi siyatkan nesilge sağlam yaşayış tarzına ve sportқа sevgi aşılamaktır. Yarış yıl geçirili. Teşebbüsçü Ruskaya Единство Cemaat Teşkilatı. Tedbir geçirilivine Cumhuriyetimizin tahsil, ilim ve yaşlar nazirligi ve sport nazirligi kol tuta. Эпсі iştirakçiler qatnaşa, sınıfdaşlar ve mektep talebeleri olarның beden hazırlığı farklı. Bugün şahsi zachotqa galipler ve mekteplerinin en küçülleri toplandı. Bir yaş kategoriyasında umumen bu 5 kategoriya bizde 3 galip belgilendi. Yani olarның sayısı 15. Bundan gayrı da 3 iştirakçımız var. Olar 3-ci yerge nail oldular. Neticede bu 16 kişi oldu. Alim Sadıkov Butun Rusiya boyunca talebeler Olimpiadasının municipal basamağının galibi oldu. O Ahmedjet'nin Eşref Şemizade adına 42. mektebinin 7. sınıf talebesi. Alim endi bir kaç yıldan beri doğru ilimler fenleri boyunca öz bilgilerini yüksek seviyede gösteriyor. Tafsilatlıca Alime Mustafayeva tarif etti. Uç koşunun tarafı teng olğanının 1-ci alameti. Eğer bir uç koşede onun 2 tarafı ve onların arasındaki koşu başka uç koşunun 2 tarafı ve onların arasındaki koşunun teng olsa böyle uç koşular bir sayıla. Esap ve geometriya Alim Sadıkovның en sevimli dersleridir. Yangi mevzularni buyuk meraknen dinley. Diqqatli, tırışıklı ve bilgisever. Aynı bu çizgiler oğlanğa Butun Rusiya boyunca Olimpiadanın municipal basamağında fizika feninden galip çıkmağa yardım etti. Bu dersni Alim ağımdaki sene öğrenip başladı ve 1 yıl içinde yüksek neticelerge yetti. Men için ağır şey olmadı. Şunun için de böyle yerlerini kazandım. Her şey yengil oldu. Bana fizika hocası Gulnara Osmanovna ve esap hocası İbrahim İdrisoviç yardım ettiler. Biz beraber hazırlandık ve çeşit vazifelerini çizdik. Ve bu olimpiadada bana yardım etti. Doğru ilimlerge sevgini anası aşladı. Mektepte okuganda o da çeşit olimpiadalarda iştirak etken edi. Babası ise santraç oyununa merak doğurdu. Hocalarının aytkanına göre Alim Sadıkov keçken mevzularını tez ve yaxşı menimsey. Evvelki 2 yıl devamında oğlan esap feni boyunca 1-ci yerlerge nail olgan edi. Men bu olğanның esap қабиетlerini birden abayladım. Olarını vaqt arttırmağa tırıştım. Hoşma vazifeler berdim. Kemerde bu mantık ile bağlı edi. Bu episi on inkişaf ettirdi. Ve o şeyini muvaffakiyetle çizdi. Biz doğru yol seçmemizni olimpiadanın neticeleri tasdiqladı. Olimpiadanın municipal basamağında mektepnin 32 talebesi iştirak ettiler. Bu 5-11 sınıf talebeleri. Onlardan 10 bala texnologiya, Kırım-Tatar tili, biologiya, esap, beden terbiyesi fenleri boyunca galipler oldular. 15 talebe 2-ci yerlerini aldılar. Men olimpiadalarının neticelerinden pek gururlanam. Eğer de geçken senenen kıyaslasak, bu sene galipler çokça oldu. Men umut etem ki, gelecekte bizim mektebimiz vaqt galip çıkacak. Bugün Eşref Şemizade adına mektepte 1,5 yakın talebe okuy. Hocalar bir balaga dikkat ayıralar. Onlarning istidatlarını inkişaf ettirirler, hem de episi suallerge cevaplarını tapıp yüksek erişmelerge yetmege yardım eteler. Bizim hocalarımızga, zenatdaşlarıma böyle neticeler çok boyun teşekkürler bildirem. Öz tarafımdan da ziyade kol tutmağa, icadi erişmelerge yetmege ruhi muhit yaratmağa tırışam. Eşref Şemizade adına 42. mektepnin talebeleri Butun Rusiya Olimpiadanın regional basamağına hazırlanalar. O yıl 24 fen boyunca geçirilen. Böyle yarışlarda bütün memleketimizden 6 milyondan ziyade talebe iştirak etti. Akıl kureşi dekabrinin 25'inde yekunlenecek. Alime Mustafayeva, Dmitri Nizavoy, Millet için. Şimdiki dakika bu haberlerinin hepsi edi. Hayırlı akşamlar.